Pozdrav ljudi, ja snimam Hunt Games. Evo, počelo je. To je sajt, website na kojem imate servere, puno ih je i onda tamo pišete. Izaberite i upišite, pišem koliko igrača ima. Odlučio sam se da ovo snimam pošto mi je zabavno, a i pobjedim skoro uvijek. A, koji kreten što je fullo, mislim nije fullo, ali nije vidio, bilo ispred njega. Chest. Idem tražiti čestove, pa kad nađem neki mač, najbolje kameni, onda ću ubijat ostalo. Tu ih je puno. Preživno. Fuck. Treba da se skini da misle da ne radim ništa. Devetnaest na sve ostalo. Ajde, gdje je neki chest? Evo. Mač. Tu! Tu rupa neka. Dao lavu. Imaš malo česta za bolje armor. Pa ću onda... Ponavljam zato što nekad mi laguje pa prvi put ne pokaže. Čest. Neko ovdje mi ubije. To nije mi dao kamer. Serveri su premium, tako da morate imati premium account, ne krekovani. Tu je neko... Vrte se. Fuck! Dobro ljudi, to je bilo to.